Tipriang snowpa ya pi baro ki paralok ki parajor sa sisin sa kisaw ayom. Hakane ka video ni walra sa pi ya ka kana bapan kemen ya baro kinong kersian perkibai ya ulayuna Messi. Shua bangis dang ya kane ka kana. Snowpa like ya kane ka video namar ya persang ka bala ban pensngo tenat ya pi. Kat banang yai ke Euro arhajar arpau bat ke Copa America arhajar arpawai. Kala air bajajai bat bapengan lagi soler jong ka football ru. Kala sedang banok Syau Messi. Haba menta udang yakun ban yora ya ke Copa America haka sen ka benangkong haka jingim ya lekai jo kum uno ya lekai ka Argentina. Kum ban syuk dewang ni las ni balang haka por reu si teng mestem ka Argentina haka jingelam Messi kumu kapten kan ya hun ya ka semifinal Persia ya ka Colombia haka Copa America. Balada Messi ulak ban penpoi ya kari saka final ban jab sendon ya ka saka weipat ka husnam kala ap lupa ya kata kadai ka balun dior ka ban nyau haka jing im jong kum ban supen kan mau hang ni ka balun dior ka ba Messi ulayora kado kadai haus nem arhajar khat kendai bad haus nem arhajar arpaupan la cancel no ya kan ni ka husnam nakadaw ka jing pentut jong ka klam coronavirus ya ka football setlak ka pertai shua bang ya pek bnia siapa Messi mentang ya pek terter ya ki sipawut kinong ya lakai ki baya hun banyak ni ya ka tai ka husnam bakrau ha ka pertai ka balun di or. Basipau Unemar udai uklor ya lakai ka Brasil bat Paris Saint-Germain. Nadaw ba udang kena ka jing kemi lentina ka Jurpa pat bon gi bapen ya seriem ya kum unong her pateng jong upele. Haus nem arhajar khatlai ulamino nalakari ban lek ya lakai sa Barcelona. Hangne kila ya tau ya ka history kum kinong ya lakai keman ba matam haka pertai. Harangkat usores bar Messi. Kajing kuat jubor ban paunam kala pelong ya Neymar ban mino na Barcelona haus nem arhajar khat nyau bat let penyaso saka PSG kum unong ya lakai barem dortam haka pertai da arspa arpuar millions pound wala kajing le penyaso jo saka PSG kalong kajing babe ya haden hanrei ude uwe na kinong ya lakai ubadan bet banyakun ya ka balun dior man la usnem bakendai Erling Haaland. Nangai kito ki baju pek football ya tiba Erling Haaland. Balasi pidai uwe na ka wei ki badai ki fans ki jong Haaland udai orang ya lakai jong kari Norway. Bat ya lakai menta naga klub Borussia Dortmund ka badon hajar mani. Udai uwe na ki rang ya lakai badang ki balas dang ban paunam menta. Bat uneru udai uwe na ki baya pun banyora. Ya kan ega kusnam bakordor menta usnam. Cingla jong uban tap ado arpausan gol. Bat yarap tap kendai gol. Ya ke klub Borussia Dortmund kadai ka lenti ke bayalam ya banyak ni ya ka balun dior menta usnam. Susnobok bakari jong ka Norway. Kamla banyak rung saka Euro arhajar arpau balula dono ban pau ya kasap ya lek kai bai tena jong hakan ni ka tournament. Bapra Rahim Sterling udai weipat upran ya lakai ubadan jikermen banra ya kani kusnam balun dior war udang don mentah kajing yakun banyak kini ya kate ke kusnam umelung soso tham uong baro ubre wastan mano balak banlen aklem da play kalat kumnu ulat ban keren ya Sterling pat mentah kalat ke kebu kala ap lupa namar udai uwei na kinong ya lakai badon boktam mentah kasamoy. Jing don jong ubat ke Manchester City kepala yora ya ke Premier League bat rem tengah ke final ke Champions League arhajar arpau Persia ya ke Chelsea kala dai lupa ke kabu ya ban wan cakaman hakan ya ke jing ya kini ban yora ya ke balun dior ka jing yo tap jong hadu laikol tat hadu ke quarter final haka Euro arhajar arpau kala nang ra susu ya ke 6 jong bat udan kam satangkan ya kawai kata kalong ban yalam ya lakari ka England ban yora ya ka Euro menta usnem
palada ula banyak kumta siang kekti ula bat lupa yakani kakusnam bakordor. Banjau Cristiano Ronaldo kijing bat gideng pengkiang kim jula ban khanglat yagitu gibadon sisa katong haga jing im jongki kanai ka jing ong imat kaya daipa bat Ronaldo wala mentaus nem ulamat ya kijing kijing tenju kijing ngausi kijing bitar namar ka klub bau galakai kamla ban yora ya ka Serie A bat lemno tang hakarau bakat nriu haka champion sling panang terong sosyo ya ka jingkit bakia haka med jong kari jong ka Portugal kala lemno tang hakarau bakat nriu haka Euro arhajar arpau hanrai kini ki kimla satia ban khanglat ya Ronaldo banyak hun ban yora ya kan ka khusnam bakordor kacingla jong ban tapado arpau nyokol bat yarap tep sausin naga klub jong menta ka samoy kala dai lupa ka jupap ka bakrau ban pen isa ka pertai Cristiano Ronaldo ban pen skam susu ala kanong rim ban yakane ya ka Ballon d'Or Ronaldo udah tep sendan hado sankol bali arab tep sikol hakane ka Euro arhajar arpau bat tot hado ka jinya kun quarter final dan setia weru ubala ban pentam ya Banreu Kevin De Bruyne ya ulanam kum unong ya lakai deng bagan saitam haka pertai haka juk ka bamenta hanrei ban yora ya ka Ballon d'Or udan kam banlong unong ya lakai bagan saitam tang kum unong ya lakai deng lane midfielder unong ya lakai football ka Belgium padung ka klub Manchester City ubala baru ya kanam kum urang ya lakai bagan saitam ha England lane PFA Player of the Year Award udai upaya lak kailang nakajuk ka klub bat Raheem Sterling walau dang hap kumilenti sakawai pat kalat banyak hun banyak ora khusnam bat kariju ka Belgium ka bala syaram no hak quarter final hakamat ka Italy ha Euro arhajar arpau ndai udai wai na ginong ya lakai ubadon jikremen banyak ora ya ka Ballon d'Or menta usnem basan Kylian Mbappe udah orang ya lakai bakensai ubah jual lakai naga klub Paris Saint-Germain unai ya lakai kemat ke France udah ubah kemat do ban yora ya ke khusnam Ballon d'Or menta usnem Henry ka Euro arhajar arpau kadai penban ka jing tim ya namar naki sausnya kun hakane ke tournament uklem la satia ban tepkol bal Leicester ya ka tiebreaker kabla penlong ya ka France ban lemno haka Switzerland haka raw bakan rew kadai ka namsnew kabau hab bandono kham sadin haka ne gajinya kene banjora ya ka Ballon d'Or basau Romelu Lukaku udai sa uway pat urang ya lakai ka Belgium ubadon nagalenti banyak kene ya ka Ballon d'Or menta usnem une orang ya lakai jong ka Inter Milan ula job ya ka Serie A bat ka klub jong bat tabru adu arpau arkul bat yarap tab nyosen ya ka Inter Milan menta ka Samoy kita gi bapai ya ka Euro arhajar arpau lam artatin kin ya mendulang ba udai uwe na kinong ya lakai ba pensobe ya kinong pekai ta ka jing klan ba ka jing stat jong ula ya tab adu saukol tang sikol hamadin Cristiano Ronaldo hakane ka Euro arhajar arpau balai sauway pat orang ya lakai ka France ubadon jingkermen banyora ya ka Ballon d'Or menta usnem udai N'Golo Kante upaya lakai na ka klub Chelsea ka bacop ya ka Champions League menta usnem lase pim jude yo sngaw ya ka kerteng nyu namar udai ubale ranbek pat ubom daslan ban keren hakman ka kamera hanrei haba udan hamadan ya lakai pensobe ya ki kemat jong kinong pekai ta ka jing tebi jong kum unong ya lakai pedeng lani midfielder ula job kum man of the match haka semi-final but final jong ka Champions League arhajar arpaway wala ka France kan hab balik fayeng no nang kloy maka Euro arhajar arpaw kermen bahkan daipat ka ding pengkiang hakalanti ya jong banyora ya ka khusnam Ballon d'Or menta usnam baar lai phau saukol
yarap tep sausin ula job ya ka Bundesliga pat ka klub World Cup ula day orang ya lakai bakan saya ada ba Europe haus nem arah jar arpau nangis bila tip UE utah uta uday Robert Lewandowski orang yang lakai bukan saya ke Poland bat Bayern Munich haus nem arah hajar arpau une orang yang lakai ula daiban yora ya ka balon di or Henry snubok ya u kinong peniat kila cancel no ya kan ika kusnam nakadaw juga klam coronavirus ban mantau snam ru ulai kun triang ban yora ya kan ni ka kusnam wala ka euro arah hajar arpau kala dai kalampung ka bawah ban kletno namaru klam yo mat watang ka weiru kanam job pad hap lek paying telino dang kloy Henry kam dai pat nakadaw jong u namar ka Poland kadai ka ri ka bempat dapau haka football paru dang long hi unong ya kun banyak ni ya ka balon di or mentah usnem mendapat kala dai ka por bang ya poino saka topik bangila ap kemilanti nado mende kata kadai siapang Lionel Messi ngam ko ban sim ya ka por jong pi hang ni Henry Cuma bani apa siapang jong u ngapan kan mau ya pi siapa subscribe ya kan ke channel pat share ya kan ke video siapa ki para lok jong pi Simau arteli kisimo on siat umasi bat kata-kadai ba udon kam banjo paduk ka final hakan ikai Copa America arhajar arpoi bat udon yo rapat ya arteli kikusnam kabadai ka Copa America Cup bat ka balon di or wala kadai ka samoy ka ba bahaya u bat ka Barcelona habas dang jong kasamoy kata unailar arhajar arpau ula persyang ban pet na Barcelona Henry ka jingdon ka kontrak ka ba ula yasoy haus nam arhajar khanyo bat ka bankut hadu ubnai jeleu arhajar arpau ula haban syongbiang ha Barcelona wadah pedang kijing bat kijing tenju masih kenran den setia badai nak ni kadau ulayok ban tap sendon hadu ulai paulai kul bat yarap tap hadu khat laisin ya ke klub kabala penlong sendon ya ke Barcelona ban yora ya ke Copa del Rey wala kala dopat ya ke La Liga bat syakan jat kloy tang hakarau bakat nriu haka Paris Saint-Germain naka Champions League haka tournament kabanayat mentas syafrang masih ulapan iba om dan setia da uway pat urang ya lakai ubah kam tubit haka pertai ban ya wala ya kas tai ya lakai jo anamla setia ban bo hakidak jingkeng Henry tangito kibas saki dalaki jong kikeman kinyo i hadu kat lu utubit ban ya lakai football labon kibala hot ya kum alien lani ubalawan na uway pat planet kajing lajong uban tabado saukul bat yarap tep sausin haka Copa America arhajar arpaway padhadu ka quarter final kala pelong bawat kito kipa isi bat bayau bakin sengap no jar ban menta la sawa satang kisur yaro yau satang arjamu udan kamban jam banjora ya ka husnam banongkong bat karijo kum upli orang ba ka Argentina bat daki pau bat kispa milian skinong kersian jo satlak ka pertei kila duai baka Copa America kadai balik mentah sa Argentina dan rugi baong kata uplay udan haka football ka Copa America kadai balik sa yeng umasi ha Argentina kublay si ajar ngo yapti barok kinong Christian jo kanika channel tatado bangidai kendo biang haka way pat ka video kublay sibon